spalila za ozvučenje. Goreli šta su radili? Šta god da može? Aspirin. Nemoj sve Ja sam to znao. Prošle godine kad je planula, to je samo bio kidač da se stanovništvo udruži i krene u borbu. Znači, ranije su ljudi bili nezadovoljni i sve, ali su bili razjedinjeni. I kada je planovo, organizovali smo se i drugi dan požara, ja sam bio jedan od prvih koji je došao na deponiju, dolazi tadašnja zamjenica premijera vlade, a ministarka ekologije Irena Vujović, je kaže tim rečima, gospođo ministarka, deponija je bila kod nas 13 godina, znači zatrovani smo, sve planula je, znači s ovom lokacijom je kraj, možete li da pronađete neku drugu, znači ima 9 gradova i opština, ima 136 sela, a nađite negde lokaciju, što samo mi i naša deca, da budemo žrtvovani večito. Kaže, ne, zašto se vaši roditelji i dedovi nisu bunili kada je deponija otvarana, kao deponija ovde ostaje. Reku, do kada? Jel treba 100 godina? Kaže, ne, ali narednih 20 sigurno, a posle toga šta će se raditi sa otpadom, ja stvarno ne znam, neće biti ministarka, da li će se spaljivati, šta već ne znam, a kome se ne sviđa tim rečima, slobodno nek se seli. Znači, toliko drsko, što je nas još više iritiralo. Mi tada organizujemo 4 protesta, svake nedelje po jedan u Užicu, da stanovništvo grada upoznamo sa situacijom, sa svim tim. I svo to vrijeme požara, 200 miliona dinara je koštalo gašenje. Oni su nasuli 30.000 tona jagodine i zemlje na deponiju. Čak su i sipali beton da ugase požar. Gasili su ih helikopterima i sve, jer je to na 2 km od centra grada. I sve to je se završilo, to je bio maj, jun, jul. U julu su već kao s nama nešto pregovarali iz opštine, pokušali da nas izmanipulišu kako oni nemaju drugu lokaciju, kamione i ovdje su doteravali iz Ivanjice, Arilja, što je bliže, znači to je, jer je tamo bilo zatvoreno kao što i sad. Za to, niti sam gradonačelnik, niti sam direktor javnog preduzeća, niti šta, ja sam seljak. Mislili tako će izvršiti pritisak ili da isprovociraju neku saobraćajnu nezgodu, da bi neku Sremsku Mitrovicu da izruče, tih 7 šlepera. Nakon toga... Ali vama preti zlo, zato smo došli ovde. Ova deponija, verujem da može da se reši ako vi budete složni i ako budete uporni. Ja znam da je danas teško u Srbiji biti, mnogo teško biti Srbin, a verujem da je vama kao nacionalnoj manjini mnogo teže. I verujem da će da pokušaju da vas optuže i na nacionalnoj osnovi i da kažu da branite rudnik zato što ne volite zemlju Srbiju. Ali ovo je vaša zemlja isto toliko koliko naša. Moja porodica je u Pranjanima na jednom mestu od 1836. a verujem da vas ima mnogo duže na ovim kućnim ognjištima. I imate potpuno pravo da branite i da odbranite. Ako vas nešto napadnu, kažite pa je nacionalna pripadnost bitna ovima u Dubokom koji brane ovo isto što mi danas branimo. Druga je opasnost koja je još veća i još gora po narodu u Novom Pazaru, ali narodi u Raškoj i narodu u Leposaviću i narodu u Zubinom Potoku, to je rudnik zlata na Rogozni. Bili smo danas na Rogozni, a ja sam bila i pre na Rogozni, volim tu planinu i verujte, ako dođe taj rudnik, recimo rudnik na Jadru, ako dođe, zatrovaće 154 reke, ceo Crnomorski sliv. Ako otvore rudnik na Rogozni, ništa bolje vas ovdje ne očekuje. Zagađenja vodom idu po stotine i po 200 km. Aerozagađenje je mnogo veće. Verujem da će da vas lažu, da ćete svi imati vajde od tog rudnika. Kad se kaže rudnik zlata, svi zamisle ogrlice, minđuše, narukvice i bogatstvo. Zemlje koje se najviše bave rudarstvom su u Africi.
Ako ste čuli za jednu afričku zemlju da je bogata, onda ćemo i mi Srbi biti bogati i vi Bošnjaci ćete biti bogati, mi tamo od litijuma, vi ovdje od zlata. Ništa, ekonomisti su radili procenu. Ako bi se otvorio toliko hvaljeni rudnik litijuma na Jadru, 2,5 evra bi imao svaki stanovnik, pa i vi ovdje, za godinu. 2,5 evra je valjda kornet jaja. Ako mi trebamo da prodamo našu zemlju za kornet jaja, ili verujem da će procenat i vaš isto biti toliki, onda ajde da im damo. Ja sam došla ovdje kao vaša sestra, kao vaš sunarodnik, kao neko ko vas podržava u borbi da pokušamo da zajednički branimo i Rogoznu i Jadar. Jer je sve to naše, sve je to naša postojbina, jer naš zgreje isto sunce, pijemo iste vode i hrani nas ista ova zemlja. Deponije nikome naravno dobra donela nije, ali od zagađenja, vi znate verovatno i sami, sve te isparenja koja dolaze utiču i na plućne bolesti i na srčane bolesti. U okviru deponija jako je povećana su oboljenja od kancera. Recimo u Boru gde je rudnik, svaki 4. stanovnik je oboleo od kancera. Ne može da bude dobro zato što nije dovedeno po svetskim merama ekološkim. Svugde u Evropi su deponije zabranjene. Ne postoje deponije, postoje samo centri za selekciju. Deponija je otpad koji ničemu ne služi. Otpad je nešto što se može selekcionisati i od toga napraviti nešto novo. Ali neko u ovoj državi ne želi da se reši pitanje otpada. Ne želi verovatno iz razloga da sutra uzme veliku proviziju, da dovede neku stranu kompaniju, da ona rešava nas tog otpada, a da mi upadnemo u dužničko ropstvo i da im ko zna koliko godina plaćamo zato što je nemar ove vlasti doveo dotle da mi jednog dana to nećemo više moći da rešavamo. Sad možemo, ja vas savjetujem kao sestra, kao državljani, niste države u kojoj živimo, ne dajte da vam tu nastave da istovaraju smeće. Deće ga, pa neka smisle, njima je jedino rješenje da nađu novu livadu, ali nije poenta u tome. Poenta je da se vlasti i opštinske i državne uključe u to da se otpad razdvaja i prerađuje dalje, jer je to ogroman potencijal sirovina koji danas neko ne želi da koristi. Ako želite zdravlje svojoj deci i vama, budite ljudi uporni. Budite uporni. To je sve što mogu da vam kažem. Hvala vam puno na dočeku. Mnoge ovo pitanje ne interesuje. Meni je jasno da bi mnogi da izignorišu ovaj problem. Međutim, uraditi to znači potpisati sopstveno samoubistvo. Polako i sigurno na rate. Šta radimo ovdje? Mi ovdje branimo naš život. Dakle, mi ovdje ne napadamo. Žao mi je što imamo problem da naša lokalna politika bukvalno nema milosti prema onima, mada nam nije ni potrebna njihova milost, nego nema razumijevanja, nema želje za dijalogom, nema želje za rješavanjem problema, osim želje da kako zna i umije što bolje upropasti i uništi svoj narod. Mi smo se ovdje okupili jer želimo da se ova deponija zatvori, da nam se ponude rješenja, da se donesu rješenja i da možemo dalje da se nadamo nekom normalnom životu. Ovaj kraj ima problema, mi ne znamo gdje udaramo. Od infrastrukturnih do egzistencijalnih,
ovdje svaki čovjek je jedan krvavi radnik, svi se borimo za onu osnovnu egzistenciju, vala i nije normalno još da se borimo za vazduh koji je Bogom garantovano pravo i za zemlju. Ako smo došli do tog položaja, onda je to položaj niži od položaja roba. Morate razumjeti, svi oni koji ovo prate, a nisu prisutni, da nije lako održati ovu blokadu, da nije to samo sjediti. Ljudi koji učestvuju u tome, ljudi koji se žrtvuju za to, oni zapostave svoje porodice, zapostave svoje poslove, prespavaju ovdje, mnogo je noći ovdje bilo. Kada zapostaviš porodicu, svoje poslove, znate da bi se održala blokada, potrebna su i određena sredstva. Pa ako nije prisutan i ne može na drugi način da pomogne, neka pomogne svojoj braći tako što će imati razumijevanja za njih i njihove porodice. Ovo prati i grad, ovo slušaju i svi. Nadam se da ćete i vi biti čvrsti u stavu da se ova deponija zatvori i da nikako ne dozvolimo da od ovoga naprave neki sukob između naroda, ne znam, daleko bilo sukob između naroda i policije ili šta slično. Međutim, mi smo odgajani u strahu, vallahi ovdje ima previše straha. Naš čovjek mnogo voli naposljedak da je glavni junačina, ali kada treba stati ljudi se povlače. Međutim, često je taj strah lažan. Trenutno sve što radimo, ništa ne radimo ilegalno. Ništa ne radimo zabranjeno. Mi smo u potpuno legalnoj zoni. Zašto? Zato što za ovu deponiju ne postoji nikakva dozvola. Dakle, ilegalna zona je kod njih. Zato što ovom deponijom nisu upravljali kako treba. Pa smo dobili eksploziju, a za tu eksploziju niko ne treba da odgovara, a kao možda bi ovdje neko trebao da se objašnjava što mu smeta eksplozija, što mu smeta smetlište, što mu smeta da ne može da izađe iz kuće, što mu smeta zato što želi da živi. Ovo je potpuno legalna i ispravna stvar. Ništa zabranjeno. Čovjek može da se plaši ako švercuje, ako planira neko zlo da učini, ako hoće da ukrade, ali vallahi ovdje kogod dođe, kogod ovo podržava, on je na strani istine i nema čega da se boji. Ja znam da ljudi imaju običaj da ističu hrabrost ovom rečenicom, ja ću ostati ovdje makar sam bio. Ja sam ubeđen da ovdje nikad neću biti sam. I to mi je mnogo drago, što ne postoji šansa makar sam bio. Makar sam bio polako izumire. Strah polako izumire. Braćo, da li će ovdje neko ostati sam? Ne. Sigurno da neće ovdje niko. Prelijepo je da se družimo, prelijepo je da jedemo, prelijepo je da se upoznajemo, ali niko ovdje neće ostaviti na cjedilu. Šta to znači? Tu smo jedni za druge, tu smo jedni uz druge, iako Bog da legalnim putem, građanskim, dostojanstvenim, poštenim putem ćemo zatvoriti ovu deponiju. Želim se zahvaliti onima koji imaju razumijevanja i svakom ko Ovdje može da bude turističko naselje. Pa jeste. To uvijek i dolje.